Nganza kwethu ngiphinde ngibingelele futhi uGogo Bathini Mbatha lona ohlelo lakho luthanda kakhulu. Namhlanje ke sikhuluma ngento ebalekile futhi sikhuluma ngobuthakathi. Buyini ubuthakathi? Right. Bafethu abantu bathatha ngendlela eziningi. Kukhona isibonakaliso engeke ngaba naso lapho umkhulu wami athi khona yazi wegogo kukhona abantu abanezindlebe ezine poison, indlebe zabo zine poison, bathakatha ngalokho ke bona. Uchaza ukuthi umuntu wakhona umoke wamtshena wathi yazi mfowethu ngicabanga uthenga imoto ngeke ube nayo, hamba yolala ngoba utshene yena nje. Omunye ungathi kuyena yazi mfowethu ngifuna ukwakhela umama mani ilokhuzana nje yazi indlu nje right ingabe utshani bemathayili yabona indlu nje bene bathroom yakhona ingenzeki lento le ngoba yini lo muntu lona unezindlebe ezine poison, whatever ayizwayo oyikhulumayo wena iba destroyed ngaphandle kokuthi ekuthakathe, ngaphandle kokuthi ekusebenzisele umuthi. Indlela athakatha ngayo le futhi lo muntu lo usuka yazi lento le ngoba kukhona izifungo akwenzela zona ngaphakathi. Sidlule lapho kube khona abantu abathakatha ngenhliziyo. Kunabantu umuntu akwazi ukuthi akubophe namanqina enyathi impela akubambe ngenhliziyo lento azathi yazi lento umuntu angathi ngavelelwa into ethize yenze ngempela. Ubuthakathi lokho. Kunabantu abathakatha ngokuhleba, ngokukhuluma abanye abantu kabi. Mina ngiye ngithi whether ukhuluma iqiniso noma ukhuluma amanga kubuthakathi lokho. Ngoba usungathunyiwe ukuthi ukwenze lokho. Kube khona abantu abathakatha ngokuthunywa. Ngokuthunywa. Kuthiwa yazini wena uma ungathatha lo muthi lo uyosebenzisa kosibani bani nayo into ezoyenzeka kuyena ngizokupha le mali. Akusumuthi wakho awazi nokuthi ukuthakweni. Bathi nje thatha le mali lo muthi lona uyobeka lapha esangweni uzoyibonela wena. Kube khona ubuthakathi bokuzenzela. Chaza ukuthi wena umthakathi nje. Uyaphuma enyangeni noma isikhathi esiningi abathakathi bayayithakela imithi. Isikhathi esiningi bayayithakela, bayazi ukuthi imuphi umuthi muni ozokwenza ukuthi mhlawumbe ginqiye ngemoto, umuthi muni ongakwenza ukuthi wenze into ethize. Kunobuthakathi obenziwa yithina izinyanga. Uma ufika kumina uthi hayi Mthiya usibani bani angimthandi nje, angimpiwe. Kunabantu abathanda ukusho nje athi angimpiwe nje, angimfuni nje phambi kwami, angifuna lungile lutho, angimpiwe nje uphakeme usibani bani. Nawe ke nyanga untatazeleke uhlanganise imithi ke wokwazi ke nawe umumi lapha endaba ukuthi ukabili uyelapha noma uyethakatha. Kukodwa ungakwenza noma uspecialize ngakho. Ungasikhohlisa thina uthi ukwenza konke wena. Kodwa ngikhuluma ngobuthakathi lobo ukuthi uphume uyokhipha umuthi uyowenza nomuntu uyofakwa somewhere, uthatha umuthi kuyamathuneni abantu kuyogezwa phezulu kwamathuna, izinto ezifana nalezo. Yilobo buthakathi engikhuluma ngakho. Kodwa ke siyibuza ukuthi ngiyivikela kanjani mina ngumuntu? Awuqali ngomuthi uzoyivikela for ebuthakathini. Fanele ubheke ukuthi umsamo wakini uyisima kanjani. Okokuqala lokho komsamo. Umsamo wakini uyisima kanjani? Kufanele kulungiswe indaba yomsamo. Ngisho wakhe umuzi ungathusathusa nje ngeintelezi umuzi wakho umusemusha, kodwa kuyingozi ukufaka izikhonkwane umuzi usemusha ngoba uzothi ufaka abantu abadala kukhona abangeke bangene kulowo muzi loyo abosala phandle. Bese uhambe lokhuza abantu bathi abantu abadala bangenile, abantu abadala bangenile. Kufanele ufake abantu abadala qala, wenze sure ukuthi umsamo wakho uyayibamba inetwork, wenze sure ukuthi mokushisa impepho izinto ziyenzeka. Then ke usungacela ke ngokuhamba emsamo ukuthi ucela ke kuyolanda umuntu ozosiza la ekhaya ukuthi esiqinise esenza ukuthi sivikeleke ngosimo sesekhaya. Kwesinye isikhathi ngoba nicela ngalolu khamba lolu, kwesinye isikhathi uyafika umlayezo uphuphe mhlambe isalukazi sithi hey angifune umuntu ozobalana. Mina umkhulu wenu wangishiyalana ukuthi ngugade lo muzi, angifune umuntu ozobalana. Okwazi ukuthi ngeke umuntu akwenze lutho ngisho sethanda. Ngafaka umeqo wakhe, ngafaka umbhulelo wakhe esangweni lakini, angeke kwenzeke lutho ngoba yini umsamo wakini muhle.
kodwa ke intelezi still ungayisebenzisa. Intelezi ayidingi ukuthi uyoyibika emsamo. Intelezi imithi kwesinye isikhathi sitshalile omathithibala abathuthi bakhona egcekeni. Imithi intelezi njena ezibe khona egcekeni omayime bakhona egcekeni izinto efana lezo impila mhlambi igceke lakini likuvumile kwamila impila izinto efana lezo. So abantu abadala abaxwayi okomuthi kodwa baye baxwaye okwani ukuthi mhlambe kuze kufakwe manje kubethelwe ngoba sekubethela kusisikhathi sesebenzise amafutha ezilwane bese behlehle bephuma bayohlala phansi. So izinto lezo ofanele ukuthi uyiqaphele. Umphako namhlanje loyo ngani zakwethu bengithi njena nami namhlanje anginiphakele enguphekile. Ngani zakwethu ngiyacela futhi nakusasa nilindele i-channel yeni iGogo Bathini Mbatha channel izobe iphethe ezinye izinhlelo nalabo bafethu abane ihloko abafuna ngixoxe ngazo kuBathini Mbatha TV. Ningasabi ngani zakwethu ngicela ningi-inbox ku Facebook noma uthumele message khona la ku YouTube channel. Ngizokwenza njalo ngoba baningi abantu banenkinga futhi eziningi. Egcineni mina makhona la ngibona khona la ngiyashayeka lana lo muntu esifuna lesihloko futhi usifuna kimi ngiyakwazi ukuhamba ngiyokufunela information ngaleso sihloko leso ngibuye futhi ngikunikeze ngane wethu ngoba angeke ngazi yonke into emhlabeni into engekho le. Ngani zakwethu umusa nenkosi kube nani. Amen.